Abantu benshi bakunze kumbaza ngo ese nk'umuntu ukora shoti videwo ashobora kubona monetization? Aka kanya rero ngiye kumusubiza. Umuntu ukora shuti ese ashobora guhembwa? Nibyo tugiye kurebera hamwe rero mw'iyi videwo. Kugira ngo umuntu ukora shoti videwo kugira ngo ahembwe, hari ibintu ugomba kuba usabwa, hari ibintu ugomba kuba wujuje. Nk'uko mu gihe umuntu akora videwo nawe agomba guhemberwa kuri watch time igera ku bihumbi 4 na subscribe ibihumbi 1000 cyangwa se no kuri views ibihumbi 4. Ku dushoti two ntabwo ari uko bimeze. Ku dushoti kugira ngo uhembwe na YouTube usabwa kuba wujuje 10,000,000 kugira ngo uhembwe na YouTube. Igihe utarabyuzuza rero ntabwo ushobora guhembwa na YouTube umunsi n'umwe. Ubwo rero ugomba gukora cyane ukabanza ukabyuzuza, kuko mu gihe utarabyuzuza ntabwo ushobora guhembwa na YouTube. YouTube rero iguha monetize mu gihe wujuje ibyo ngibyo byose usabwa. Abantu bari bambajije rero ngira ngo barasubijwe kandi ngira ngo barasobanukiwe. Reka mbisubiremo. Mu gihe ukora udushoti videwo kugira ngo ubone monetize ugomba kuba wujuje 10,000,000 kuri buri videwo nyine uzifiteho views 10,000,000 nibwo ubasha kuba wakaka monetize ukayibona, ukaba ufite na subscribe 1000. Nguko rero kugira ngo uhembwe na YouTube.